Saa cia vilingi wa mauvo. Nina ukethia na uthocha nthini wa vilingi wa mauvo ti wa keli wa matuku ana mwaini wa katano mwaka ni 2021 wewe kwatio kwa kanawi na muthenya wa kwaila na ini ndikuyo netha nduna aila nduka makenu ndu ithima Mutongoi TV twivo tukwaililie utuku waku na indi nthini wa vilingi wa mauvo umuthi withana kwa Veronica Siombua na nthini wa mauvo ala tukumbanisi muthanani wa umuthi ni vamwe na ngusanisio nthini wa mbunge ya Makueni siuma va ateti kauta kuendea na kuleana na BBI. Useuvya wa mitambo ya kuthoa na kuiva. Kio cha enendi mama saku yulu wa stima. Vilingi wa mauvo. Nina uthocha. Muthenya wa umuthi tuambia na livoti iye mwana kuma kaundini ya Makueni vala mwandiki witu wa mauvo Caleb Chalo ukuthiana ngusanisio ila sithitwe ikusi wa mbungeni kauntini isu vethitwe na ndekekana MCS mawaipa nimethitwe mavinyiwa muno ni serikali ya kaunti isu vala mekwasya umo wa ngusanisio isu ni itina wa chama cha muungano kila kitongwewe ni governor Kivutha Kibwana kuvalukwa ni waipa nthini wa unyuvani munini ward ya Kithuki na indi nitukwata livoti isu kwa uliku na utikulia miaka elengi tetwate thukumanesa ila kukiemba election ngaba nunga mize mesala na alika kwaza tenda tebe mauteyo. Msielete ujinga wa siasa mbaya ya kusema ati kwa sababu ya election ya Kitise ninye mutongi nyendaibwa onangaibwa milioni ya naimwe nesaliti andu makwa ndikeko unanga ine ngoze. Haleluya. Ni kilingi cha siasa Makueni na kila umo wacha utotasya kana ni kusaliwa kwa misala ya mbunge kana ni wasabwani munini ula wa Kitise indeni kana oyuve ngusanisyo kati wa mbunge ya kaunti ya Makueni na gavana Kivutha Kibwana na tiyo yambe kilungu chambe cha gavana Kivutha Kibwana ta gavana wambe wa kaunti ya Makueni mauvo onthe Kenya makonete kaunti ino ya Makueni na ila kwa ngusanisyo shake historia na ila sia kati wa gavana na mbunge ya kaunti itongwewe nola wa speaker wa mbunge kapindani kau bwana Stephen Ngelo. Oyu vailiata we mwaka wa kana nthini wa tamu ya keli ya gavana Kibwana myaki ya uteti no yende ina kwikathi ya muno kati wa mbunge ya kaunti itongwewe ni speaker Douglas Mbilo na gavana Kibwana ambunge maiteta kuseliwa misala na mauteyo mo ndula mekwasa gavana aende na kumana masya kana kumanenga kila tuketa kwa kisungu punishment lakini kila jao senyo ne kana ila kuna umelile mba election Kitese Kithuki nitahanikie gavana ina andu mai na chama chake na no wa waipa wanabumo no sinyonge ndo ni wa waipa athi jamani kingi kira cha muungano na ito tema waipa na atulea athi kusupport mundungi no ziwa support teta mubalucha abaluko na andu maketeze onatidi andu maketeze male ya mundu ziwa kwitenga bana na moza mundu wa chama cha waipa ulamenda yu etina wa siasa cia thela ngabana ni waizite ikaibo misala chambi isiva mwaka huu usakwanine munini mwai wa katatu kuya Kitese
Chama cha Wiper nichongamisye Sebastian Muli na ake gavana Kibwana etha ayongamya Joseph Kioko na ula wasindiwe ni Sebastian wa chama cha Wiper. Kindu kila ma MCA ma Wiper meweta tacho umo wa mathina mo na gavana undu ula wetete mawaniku ugasethia bengaliko ile ma MCA ma Wiper na ma MCA ala mongamite na gavana Kibwana ngalikoni yaingi. Ne serikali yake you as you speak oguo honestly onanga ngamagonga ini mu serikali wa gavana Kibwana ni mwaniku pe andu meme na ke wanini na ala ingi mainake kwa uye emina nai na mama tena ke ni mbunge na bae mbunge pe amwe wosete maibawa otubeza tonini twakwendezia kindu kitebo ninye mutungi nyendaibwa onangaibwa milioni ya naimwe ni saliti andu makwa ndikeko unanga ine nguzi haleluya. Athukumi ma kaundi ya mbunge ovamwe na ma MCA ni mawetete kwitha matahe wa musala wo wa mwei wa katatu na vala athukumi amwe ono munthi umalasimika kuthukuma memusie kumana na uvungulu wa ilovia. Ma MCA ma Wiper Mutongoi no lawesikania ta majority whip engineer mwema ni meyumililie na kuonana nyola mekie na andiki ma maovo ni matulile gavana muti kwa kuselesya misala ya mbunge mayasya kana county ni yakwatie mbesa kuma vala ve serikali ya yulu na hindi gavana ni wende no mana masya kwa kuliana misala yo ni twisi na tuina information kana serikali ila ya executive itongwewe ni gavana moni maibete athukumi mo lakini ile ile imbesa sia utuiva tuina information kana ni tuyandikie balwa ni serikali munene kana serikali wa Makueni ni withitwe wikwata mbesa mie Yesu na ni undula uvisi wa gavana Mutongoi ni gavana na munini wake ule ile view na kuweta thina munene ta witha ana mbunge kwa makwitha na metalatala ya kunena nyana vengi wa cooperative na ula umasia mukovo wa kumaiva misala yoela ya selegwa gavana aiweta mbesa cia mwiso ila cia kwatikania kaundini ya Makueni kuma serikali ya yulu kana kinanduni cha serikali ya yulu yai mwei wa mbe kana January mwaka huu itu amea mbesa ila tutona mutona kuitia ni sisi ya January siokie ona February ntunatatie kukova mbesa twaiva misala yuthi ino la maina gwe ni megweni na cooperative bank odu dugenite nayo musala odi namba kuka matutethia sio tuivia na matutethia kutuivia musala kama allowances musala matutethia tuisio katwe matungia within county assembly 30 days to 45 days. Ohingi Kibwana no likile ovo wa mauteo na alesya no mpaka makathiana mauteo ama ingivito ma MCA matona kwivwata nundu safari imwe ila mekie sya kuya Tanzania Arusha sekondo wa chama cha Wiper ila mana ndiva Arusha yutu yo allowance ningili maana ile ila mana ndi Arusha na mana ndi Arusha kindu cha Wiper ono katika Wiper kiimbe leva uthukumi wa Kibwana ukite na uthela na ngaliko ya Wiper kwisila ma MCA no manako na Kibwana na ngaliko ingi ya Kibwana nayo no ina kutula muti ngaliko ya Wiper na inde no kailundu wende na chama cha ADM no kineka savali ya chokulika kaundini ya Makueni na kwambisya kumweva ase Kibwana atonolikana na murengo wo ulama tono sovya kondu wa siasa sia mwaka wa 2024 na sisi kama jamii ya Wakamba watu hapa Makueni tumeona Kivutha ni mzuri kwetu, tuongee na yeye ili tuanze kumtongoza mapema. ODM mbele pamoja, ODM mbele pamoja. Faketha vailiata kuma Makueni netawa Caleb Chalo wa Mutunga nani musiaisi atitiana na livoti yake Caleb Chalo twithi nthini wa kaunti ya Kitui vala enendi mamwingi ya yulu kauntini ya Kitui na ala manekala ngumo wa silanga wa Kiabere na makwithwa ni ungami wa Tarda yu ni meikaila musumbi Uhuru Kenyatta ametane enendi yu measya vaivandu mathi itina wa kulungwa vala manaveta tamusi Lina Musangi na livoti kwa uliku ekalimando anesia Barrow Pit katithini Kithumooni na isio ingila siva kuve na silanga wa Kiambere ulawe mwingia yolo kauntini ya Kitui ni mamoya musumbe wa Kenya Uhuru Kenyatta abikie kulikila na kumatethia itina wa ekali kombo wa nyumba siona kukuithwa kuma kisioni ki ekali ni manawe tiweta manatu itamundani wa Tana Athi Rivers Development Authority kana Tarda na wala manakuithi so itina wa notice ya kilungu cha mwaka umwe na nusu kuthela chumwa kimwe kithelu na tuame bila kujua mtu mahali anaenda. Sasa hatujui mbele na nyuma vile tutafanya. So tunaomba serikali tuangalie mambo kama haya. Sasa hii nalala chini ya anda shade ya mti.
kwa maana sijui mahali naweza enda. Sina kicheka na mambo yametokea ikiwa hivyo. Mengi maene nziani manaisekana masewe bana nibo metamusi na yumati wa matenda bandu bako dhiba la mami kule serikali ya yulu ilikile. Sasa tumepatwa ni hii ajali ya kubomolewa manyumba tukalala nje. Hii mizigo yetu tunaweka hapa na hakuna suluhisho, tunaona mahali tunapeleka, sina pesa, sina nini. Mimi niko na watoto, chakula hakuna, sijui nitafanya nini. Oingi ni malalamaki kukoma idhekani bala masekana madhayo mome misioni muno ibinda ya mbuani. Tutakaa wapi? Sisi tuko wapi sasa? Sisi tuko kwa serikali gani? Hata Uhuru Kenyatta mwenyewe si ukuje president utuone mahali tunalala na watoto wetu. Sisi ni hata tuliomba hata manguo kwa jirani. Tunalia serikali yetu. Tuko wapi? Jamani, tuko wapi serikali? Hata tutachikwa na corona na kipendupendo ituchike. Monena na kameme kaka mabisa ka Mutongoi amwe maekali ni maweta kana maobisa ama tarda manenga isilingi maana 3 kwa eka imwe na mata bokana ni kutamate ya maobisa amiunda yo. Sasa iya ndeso mwaka wa ngili imwe maana kienda na 95 ila silanga uambiso kwa oingiri masakana kukuithwo ku kwikikie bina yeye ikuwa ya corona wala madhayo mome misioni. Kweli sisi hatuko kwa serikali, sisi sio serikali. Rais alikuwa amesema hivi, mahali mtu yuko kuna corona asitoke hapo. Tunaomba msamaha kwa rais, kama una uwezo atulilie sisi. Atuseme atupee ile muda atatupea, na hii tarada atulipe pesa zetu ile ambao tulikuwa tunataka. Sasa eko moja ikiwa nalipwa 300, utanunua shamba la namna gani ya 300? Kuma mwingia yolo kauntini ya Kitui, ngo ripoti ya Mutongoi TV, Nilina Musangi. Naye musaisia ni utungia muveano ndu wa kutambanya na itundini wa vilingi wa mauvo na ndi vilingi witu wa mauvo wisio kaingithini wa kaunti ya Makueni vala vena munduume umwe ula wisikie ta Bushman kuma musini wa wote kauntini ya Makueni ni withi twe aiseuvya masini sikivathukanganyo aitumia utuika wake wa musiawa masini ila iutethe cia kukwata mukate wake wa kila muthenya. Bushman nuseuvitie masini ila utonya kutumia kuthoa kindu na kuiva kwisila masini oisu. Caleb Chalo no muthokeiye na iva ni ilivoti yake. Utuika wa matukwa kana ula tuwita teknoloji nicho kindu kila kithakia mukiwe kila muthenya duniani yonthe kwa kielelo cha kuololosia maisha ma mundu ula utuite ungu wa sua. Na maundu maingi makonetie mautuika aya mambewa no andu ala amwe metha me asomi ataalamu eno tuika na indi maingi magumana na inengo. Daniel Kituko ni mwenendi na mwanabiasala kuma musi wa wote na ula kwa isitwa yaki wia wisekanie ta Bushman. Uthoki wakwa balathe Bushman nunzengisi muno kuona nthi ya Kenya yina andu ma muthemba wake na ala mithai ya serikali na imanisio cia yulu na asomi maile ni kwosa atua na kwiki ya Kenya mustalini wa mbe Afrika ki maunduni mautuika na umani na kila ndo thoketa kwa kisungu innovation and technology. Kwa swani ya mutambo museuvye ni mukamba kivinjo na wala wekia mpesa siaku ukutea yake la ukwenda na indi uhio tungia balance uti woi kana nduma indi ni utumi mwailu wakiliko ula Bushman unuelesia. Nikala wote na ila korone nambe ini nambe seuvya sindusie sia utumika anti-corona sindusia self-service machine sito wa robot. Ni mitambo yeva inu Bushman useuvitie. Ve mutambo wa kuthosia ya soda kanauki na ula muthoi aile kwiteya na ve mutambo wa ATM wa kuthosia kiguku mandovoine kana itangine. Daniel no kuona nyutuika wake na undu mitambo yake ithukuma. Masine ithukuma tau uyenda kuwa soda wa sigati kana chai kana anoke uwasa paundile wiki ndino wa maima alama nengani tu ndino wa machine na kwanza uyamba ko sanitize moko maku nundu sanitizer kwa sanitizer machine kio bakando wa mino sanitize
Eswe sanitizer tikenyu. Wa mino sanitizer. Weki ambe sia kundi nwa malama manenganite. Nikana uchoka weki ya kikombe cha kuketu kikombe bau. Na ila usukuma mbe. Wasukuma mbe. Ukwata kindu kila uwite. Onebeja ambe sia nata. Na balance no kwata ngaliko yengi. Na you process yenda atau. Besa sienda au. Aya. Now balance. Unyose kabanga likwenda hivi. Balance no kwala abaya silingi 10. Nondo kila ukuwa ni cha silingi 30. For example, noto amount kwa kindu cha silingi 40, 50 ozi na kana maana ili kwa namba sia ku na kwa na kindu kila kiutewa. Imitambo ila watu yikimanisio ni cha yulu cha Masako kana Machakos University na ila liyatekililwe indi no senyoko na bate atua nene ya oswa ni kana kwekethia ujuzi wa Daniel no atumeka ndene wimanisio syake uvundi na indi kwololosya kana kolanga ovungulu wa mawea ndeno ya Kenya. Ngewa ya Bushman yena wito wa imwe kwa imwe valave serikali kwesila muvea wa maundu maki utuika kana technology na innovation itone kulikila na kuona undu kana ni watawa katika level kana kiwango cha dunia yonde. Ngiripoti ya Mutongoi TV kuma wote kaunti ya Makueni nitawa Caleb Chalo wa Mutunga. Yu ateti kauta ni maende na kumya mawoni kivathukanganyo yulu waniki mbunge inetikilanile na mutalatala wa BBI itekwika mawali uko ona amwe. Benjamin Mwaka ni wanenania na amwe ma ateti ovala oingi mekwelesya savali ya kuvindua katiba nitonya kwithiwa na kiliso. Bunge ya kati na ya seneti vaniwa kwiuni kuambizia sikalo sia kunena nsia livoti ya BBI. Midena mivudhu hitino wa kamiti sia bunge isi ya maundu mame yao kutanga sakana yiki ya mawaliuko na amwe dhino wa livoti isu. Onowevo dhino unenanya mbungeni ya seneti di vana kusiwe vyu venene ya kiutiti amwe mama seneta ta seneta wa Kitui Enoch Kiwambua, seneta wa Murang'a Irungu Kang'ata na seneta wa kaunti Lovi Johnston Sakaja mailiana na kuvetukithio kwa livoti itekwikwa maluku thino ivenge ila sinai na mathina. Kila maele kwika ni maele no mobola isi ma MP na ma senators ni kana wize kwithia ni maleana na kindu kikuthi kupita undu kwa ilite tina sembibi ene nzuku nitukumienda indi tendo tuindo tututiti wize kwithia ari twasiana na sio amwe ma atongoi maki uteti kuma ilembetani ya ukamba ni makathi yetambia yeu na yu meenda ambunge na maseneta kuma ukamba mambe mbe kuthuima muno mausio alame ukwata kuma livoti nesu matambite kuma vitu kithia ukamba tuina mambunge miongo ili neli na tuina magavana atatu nini nenda awize kwithia ni matona kuleana na mubango usu na machasi kana Kitui itanengetwe constituency Makueni na Masaku kindu kiki ambakuthi. Despite the timelines, any process na mundu munene wa katiba including the president himself na zikana any process nzele kwikwa zini ya BBI ele kwithia within the constitution nundu onethia maybe tunenwa amendment. What are we amending? To amend the constitution, meaning amendment is some set of the constitution. Na any act, bylaw, whatever, is some set ya chao ya the main constitution. Oingi ni kumana na ki valayu bunge iseli sia kunwa ATM yao na thosio wasio thino kunena ni sia na kuvitu kithia livoti makulyo maingi methitwe ni indi vila kula mawoni ya BBI ikatwaigwa ni kwithwa kampeni cia uthivani munene ukite nivikie na mo ambunge ni methia wa me independent kana mayunga me maya lene kutwa BBI enondo no kiile ni maya lene kumika amendment ni kana meanisie undu enenzi makuyasya makwani alama thaki chokotini kukonya iseso ya kutwaiwa kwa livoti ya BBI ondumwe na ivathukanyo cia kiuteti ile ina kusiwe nthino wa mbunge ya Senate na mbunge ya kati kukonya iseso thi ya livoti ya BBI ndivatoneka ikaselesya kutwaiwa kwa kula mawoni ya livoti
tutafikite mwini wa nana mwakani huu. Ndilivotia Mutongoi TV kuma vaa katikati wa musi munene wa Kenya wa Ilovi. Nitao Benjamin Mwaka. Nani musiaisia titiana na livoti yake Benjamin Mwaka kuma musini wa Ilovi ti vilingi witu wa mauvo wivuvila ndini wa kaunti ya Masaku na indi varatu kwenda kumanithia yulu wa isitwa ya Masaku. Aingi makula sia isitwa ya musi wa Masaku ya umieva waniwisi isitwa yu ya umaniwe na ngumbau ya ukamba yeta wa Masaku. Mwandiki witu wa mauvo kuma kauntini ya Masaku Daniel Mwongela nutumbanisie livoti iye mwanya yulu wa umo wa Masaku. Musiaisia ninisi niwisi kana sia kosendongo nyusa mulu. Wanamua mwitu na ana umaitu nimesikiu na Masakuwa atongoi matongo ya sia. Atongo ya nimevo Chief Kivoi, Paul Geimwendwa, Sio Kimau, mulu mutisia kati wa atongoi angi maukamba. Indi nienda tuthiwe metho na kwisia ndongoi imwe kuma musieni wa Kivoi na ula aingi makita kwiwa sito yake na ngumbau tiengi eka Masaku ula wisikiwe kwe sito yengi Ilovya. Ngumbau ya kamba na ai mwezi wa indo nyingi pe sita ya wita wa Ilovya. Ilovya ni mbia sia ng'ombe. Ai ng'ombe nyingi akwa weta wa Ilovya nundua ng'ombe indo kwithwa mwezi wa indo. Masaku muno niwesikie kwa utuika wake wa kusauvya ndawa cia miti kwa thana kati wa maundu maingi mausenya ala weka na ala matia aingi masengete ona kuvikia umuthi. Thini wa ukunikili witu nitwokwatianie na amwe mamusi wa Masaku ala meutolesia kwa uliku we Masaku no. Iwe wa ngumbau ya maundu meiva dukani sithio sia ukambani niwe wa inasio utoni wa nthino niwe wa inasio ndai mubenani ndai mundu wa kuingianisia atabasia undu ulagwo. Masaku niwensikie muno nundu wa kwathana kwake na maundu ala wathana nimekika. Ingi niwisi kana Masaku aina utonyi wa kwambata ituni na kusioka ekatwelewe kwa uliku ni Steven. Ni waenda ituni naenda ituni pe pasi kuthio kwa banananga ya munenge mbeu ya wete ya ndumake na nengwa mbeu ni wasioka kaete ya mbeu tionde ndumake ala wanenga mbeu na pe mundu la waisaindi kunengwe mbeu nikana aya langi na ima ya pe ala masaini we na moyo maile obanda mbe walangi matana banda ambe uno ulo kunengo taile ute wake wango kiuchamba uthiuba abanda ni wasile lawa aombada bwa imuka wake muko amina kumumbania amia kawikalo kathungi kaikalila banza na ailie bunza alesa ona twa aidie tuni aidio netu ya thubukana ailika na amina ndiutu yaku wakwata kila kimutu aitego aisioka ni watabasia muka ibina zilokuka ayuka aithe ayuka banza wa umi nobokuka kwikalandi. Thini wa kilungu cha kele na cha muthia nituulika kwa liku na kwisia kima cha Ilovya kana kima kimwe otondu aingi makita indi maisi kana chele takwithwa kitwa kima kimwe makimwe kwai imwe ukethia ndisu jikala yindi tu kwikiwu kwikundongo ningi kimwe nekiukethia binda yonthe kuilinesa tikwatianie nthini wa kilungu kiu cha keli tisia
ivia ya ilovya ithembo jela athithiawa ni Masaku na kunena na andu angi ma musio wa Masaku. Kuma kauntini ya Masaku ya kwasitwa ni Daniela Amwongela. Nani musiaisia livotisu ya Daniel Mwongela ni kutu nenga kuthumwa kana kukwata utandithia na indi jutungia muvea nundu wa kutambanya na itunthini wa vilingi wa mauvo ndiku ya wivala wailite tusomethie na tunenge mauvo kwa nondu mavikie na ukitika kuma ivaloni situ ndua situ kauntini situ na vamwe na nthi yaitu ya Kenya yakaitu kwate utandithia ni tusiokethetio mituki. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Shirini safari anza ya kutunganisha kama Wakenya. Twende tukiuke, twende tukiuke. Let's go beyond, let's go beyond. Let's go beyond. Mimi na wewe tukibuni kazi tu ya kujivunia. Let's go beyond, let's go beyond. Kwa juhudi na matumaini, twaelekea kesho pamoja. Twende tukiuke, twende tukiuke. Safaricom. Inyagalete nenda kuthisa ni thirire ni kunungo sagale meeting leo usine ngo yanoka Barate kutia leo nene kuminea. Kwanza uyu netilanga ntima ninyosu. mbigene samoka nini ndi ngo yanoka we Sawa ninyosu. Nyagalete ngimene ya mutu wiba Ita wa premium. ra muthei sangu lunga mutu wa kambuni nje bandika wone nenda ra premium Au, wi there kalete. Njao Indi watu minea ngima. ona ngimene ya mutu ade na mwe ya tedi mulolo wingi ma nusu nenda kunenge mbezo zoke kawa mutu wangu ukautu wingi ma ona meeting nangu enda akoni ni wana meeting Mutu wa Raha Premium ula niwo witawa Kavagara niwo mwanya view muyo utuwava sangu utuwava vitamini sionekava ona vinya we mutuni uyu vikandukana ila yiva kuve naku witisye mutu wa Raha Premium nundu matukwa niwo wotialia mutu wa Raha Premium utanu wa musie. Happy anniversary. Mbona hii mabati ya kina dad na mom bado inakaa mpya? Na hii nyumba imekuwa hapa for so many years. Na pia umelelewa hapa. Wow, imagine hata nilikuwa sija notice. Rufus, wewe ni fundi wangu wa miaka mingi sana. Haya mabati yatadumu kweli? Huyu kijana nilimwambia anunue mabati ya Dumuzas. Usibahatishe mabati. Hakikisha umeangalia alama za kudhibitisha Dumuzas halisi. Chagua Dumuzas, mabati inayodumu kudumu. Isitoshe, Dumuzas ndio mabati pekee inayokuja na warranty. Sitaki tena kubahatisha. Mabati inayodumu kudumu. Nina udhocha ingi mwendwa musiaisia UNND mamanza mbuni kauntini ya Masaku ni matwaisya maandamano muvaka maofisini ma kambuni ya unyaicha mwaki wa stima KPLC ula wi Masaku enenthia meteta kumanwa na thina wa stima ula umekumbilite kwa ivinda yasa na nimenda kambuni umathinikie kwa mituki. Daniel Mwongela na ilivoti kwa uliku.
ni wasia wa ekani makatisa mumbuni kauntini ya Masako alama evikite maofisini ma Kenya Power mayelesia kana kwa ivinda yasa methitwe maithinwa ni mwaki wa stima na kiyocho kithitwe kisimiwa metho na kuvikia yu maithukuma wanesa ni kambuni wa Kenya Power wala melesia yu kwa ivinda yasa mekalite matena stima na imethitwe maisila maumuni maingi toki ba ofisini nondo ni twiwie tumita byo toka ofisini tukakona munene nela tuoka no twenda kukua naye nitwenda kukua naye officers imwezi ndo tukuza sia twetu kuna kelele lakini ithite uko na kelele tita cia akisito nitakoma na officer omwe atwani wanena na business account business manager na atuya by Friday wakata no ukite kwitha kwina stima twenda kwa sia o wakatatu nituko mulilikania nundu waze twivika kwa huo nao nikwele kwa stima wakatatu kwetha kutest stima tukoka ingi twina siana ila sia tutuma nondo kwina prep mekwika na ndo alangi mena stima ithi ni ithie siana siandiwa itina wa mutambo wa stima kumwa ni athukumi ma Kenya Power ala matie matha enenthea kana mathiusovya mutambo su na kwevinda yasa mayaisa utungi wa mutambo su yu measia kana methitwo maikuna simu na kuna livoti ofisini o indiki yocho kiithukiagwa inde matuko asuto asia yumbika ya bu ya tired nondo muikwika ondo tukwenda na simu kila mundu wonde te amuka ithio ndondo mutu ene batendete kundwani na ite batiwe kula misitienda teiwe tikambelo tete kinangite kwene nondo kila mundu atwaite simu mbikiye masia teikatwa na tasia na itu nondo itiva stima yutenda stima na iwata asiati obisa ola woka bane na nesa na asiati by Friday onanda na asia Friday asia by before Friday nitethukisia nesa wo wale akoka bai wakatatu undu twasia tuka na siana na usuwe na kila mundu nundu ithio ndai tuthina ithio ndai twina thina mwingi muno na nienda kwa asiati andu onthe we have equal rights. Thina wa stima withitwe wikathie icio ni mbingi kauntini ino ya Masako wala ingi mande na kwina wathi usu wokosa mutambo wa stima kana transformer na Kenya Power ithitwe yende na ukomea wiawo na kusimea kiyo cha enenthea metho hata hapa tumeambiwa ni kama kuna special customers. Yeah, not a customer. Nani madam? Tunaweza jua kata mbetela mwoka mwatu atutemange miti ona yoi yandu mapawe mwatila miti kana nitheta ilotila kaiti no sietasia kila mundu unye shilingi 50-50 tetilithie nondo nyete kibetita kwa nditono lisa ko meteni ulo tumwana twalisa twatutilangi miti yimiti ni ndilange nitetelete stima bado yuti wetu no iye kwa umutabye muneno la wenywe ju ale yakosa matambya na ituju une wanatiko kwa maba nondo jutika kwa mati tena stima ona tukendo kuondeta uye kukonde uonde sadia mabibi uonde kendo isi athelile nondo isete tumia ju etiko lile kila kingi ingeisi yoka kile bino no mesitina stima maka tukuya kila kindu chonde nondo tikometa kukuma kwenza ju eto asiai mwaju etu no yie netu no yie ju bika yabu etu no yie Kauntini ya Masako, Mutongoi TV, sitokwa ni Daniela Mwongela. Naindi kwa tiwa kwa kana kalima manza ni muvikia na kuthinikiwa muvikie na ukwata mwaki. Naindi vilingi witu wa mauvo withi ngalikoni ya Kiswani vala serikali wa kaunti ya Mombasa ni wambisia iseso ya kusanza enenthi nzanzo ya corona muthemba wa AstraZeneca. Otondu mwandiki witu wa mauvo kuma Mombasa Angelina Muse ukutwelesya nikana iseso yethiwa yikonya athukumi vakuvi 3,000 wa sekta ya utalii kauntini isu. Serikali ya kaunti ya Mombasa yingwatanio na sekta ya utalii na muvea wa utheune ya mbesi ya isoso ya kutonya nzanzo ya kukitana na wawa ikuwa ya corona kui athukumi nthini wa sekta ya utalii.
So today we are basically going to launch the vaccination drive for the frontline workers in the tourism and hospitality industry here in Mombasa. This exercise is going to mainly target frontliners working in our hotels, working in our restaurants, in our pubs, and at the same time we are also going to look at tour drivers and also staff working in various travel agents and tour operators here in Mombasa. Nzanzo ino ni kwikwatiwa kufikia athukumi ngili itatu nthini wa sekta ino ya utalii tanzia yakwa ile muvea usu kavindani ka mawala nyuma kusiokewa kwa ulumu wa muvea usu maendee na kwikiwa ovamwe nao athukumi yanaimwe nimo mavikia kukwata nzanzo isu. We've managed to vaccinate around 100 employees. Our target is actually to reach about 3,000 frontline workers in the tourism industry. I must at this juncture recognize and appreciate all the efforts we have received from the tourism stakeholders, of course in partnering with us and in making this exercise a total success. Oingi ni makuweta kana nzanzo isu ni kuvikia kumanenga ivuso inene athukumi ma sekta ya utalii kuthukuma vate kithiki na kuikithia kana ni masesewa kukwata uwa ikuwa ya corona. So the exercise we have today is a very important exercise for us. It's an exercise which takes us as tourism players towards being a safe destination. Pauline Oginga ulani avisa wa uima wa mwene nthi kaunti ya Mombasa ni waelesia kana nzanzo kwi athukumi a tanzia imwe ya kuikithia kana atalini makusesewa kumana na wa corona. One of the key areas of the thematic areas was the hotel industries, the restaurants and bars, and we came up with regulations to guide them on COVID measures in the working places, not just to protect the clients but also to protect staff from infection. Serikali ya kaunti ya Mombasa ni vikiete kunenga nzanzo andumbe wa ngili miongweli na nema kuongeleka itina wa athukumi ngili itatu sekta ni ya utalii mamina kukwata nzanzo. As a county we have vaccinated 22,000, a total of 22,000 residents on COVID vaccine. We are aiming to add another 3,000 from the hotel industry that will take us to around 25,000. Ngili vote ya kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Kwithiwa wikala na mamutha be mwanya tikwananya ndutona kuthukuma kuya kibwezi kauntini ya Makueni ve mundume umwe withitwe ayikala na mamutha me mwana na kavindani kau kutwaisya biasala yake na ila ithitwe iyikanesa. Mwandiki witu wa mauvo Kennedy Mulinge nunenanisie nake na atumbanisya ilivoti yeilieta u sunguma cia disability is not inability kana kwetha na uvungulo mamutha tikumaanisha ndutona. Ngewa ya Dominic Nguti Peter ula witha na uvungulo mamutha amwe mamwe sokoni wa kibwezi ula witha na vandu va kuthambisya ngali na kivanda utewa valavala ni yaikithia ndeto ii. Kituo kicha kuthambia ngali ya chambeisya mwaka wa 2019 na tina biasala usukuya na avingwa kivanda ki mwaka muvitu. Na mbija na biasala ya kaoshi mwaka wa 2019. Na kuma mwaka wa 2020 niona vingwe wake bana. Kuyana na kene kanambea sia kuambisya biasala o akwatiti na wakuta ng'ombe na ila wawite klasi cha nana. Ni primary nende wengeze mbeza siakwa. Nana nanga pocket man. Na juko mina class 8. Nende nina mbeza zona manenjo kwa Kasalu. Na ye na zoma na form 4. Mina form 4 ya dina kwa diwa dona di wangela kembe. Wana te kalaka Kasaloka kwa no mashine akaoshi. Kumina sukulu na kwitha ena mavata alawa ile uthinekia nicho kitumi chake cha kuambesya biasala ii. Nene die peba ndo mundu umebika kethia natengemea mundu kilanzi azionde wenda kutengemea we kimwene ki kumanda mbeza ki sia kumwene utana kwitethia nene mundu longe. Ni wailesya kana biasala ii ni mutethetie mundu notona kuungamia mavata make ona vamwe na alama asi make. Mutethetie tanye mwene kuungamia maisha makwa na kutethetia si makwa. Ni wasia kana ena maoni mako nene biasala isi yake ona mvaka wisa kuwa na kwa kanumba sia ukomboethia. Nenda kuita kwa expand biashara wakwa wakaoshi kibanda
at long last neza kweza kekata kuupload vandu nake ile nenda na kweza ngitengema na ndwingi no wito kwa andu angi na alame na uvungulu wa mamutha take mambisi undu na ulame na utoi kana kuonekana mokilio kwa tuko wa kila muthenya kute kuvoya kila mundu kila wezi aini zizi onludo na kwata mbeza akeka ondu witha ena skill ya huo ndo na muteve kuliwa kuthi evo ya mbeza ana ezunguka eti ya uteve no wakulia serikali tone kutethesia andu ala metho na uvungulu wa mamutha kwa komandhi wa undu matona kwikani kana maekae kwitasia utethio ni serikali kila ndo natona kwika ekudia ekumekishwa kila mwana mulemavu Kenya kana ni wamanire kenda undulo na kwika akamutethesia ngwetha ni mathathi na ni wavoya akathiva levo elenge. Kennedy Mulinge, Mutongoi TV, kaunti ya Makueni. Nani musiaisia ni kwataniwa vikia na ukwata uthuthio kuma vala ve mwene nthi usu wa Makueni kaunti na indi ndikuya wiki viti na uyambisia oundu utona kwithukumia na moko maku ukethia kila muthenya ni wailila o kimutu mesani na indi mawithululuko ni kindu cha vata na mathokwanwa ni matonya kwete mawau kwa enenthi ndini wa sub-county ya Kangundo kauntini ya Masaku enenthi vamwe na atandithia ni makulua maseuvie mawithululuko kwa kwikasia kiko vala chailite indi tikuleka nja kila vandu. Boniface Mutisia ena livoti isu kwa withianu. Thina wa giko kwikala muno vakuve na maviasala ni undu umwe ula wende kuthinya ekali ma Kangundo ona itina wa serikali ya kaunti ya Masaku kwikia kithito na kumaete maviva ma kwikia takataka kana mavuti yu atandithia ameasia kana kiko ki ni kikwikala muno kite kukua undu ula wende na kumaete mathina kana nzeve itenzio mawikaloni mo mawia na ina amonia matangio ciondu makuite takataka wingi vite na ngina makauswa na mageti kanganthi na aema ale akosa atwela ya ile kwa undia sia sindu isu ciena thina mwingi muno kona mabiba mauswite no gethia takataka cienthi ona mukiola okumabu pesi ndu cikuma nthini kiuo ni kiucha no ndo ambua kwa uwe mbua ila inawiye mabuti isi no ninambie kumila nthinza nitukulia mutua tafadhali aite ngalila ya tuwa baya yitu nikienda mabiba ila mauswa ndatikesu mabiba makakua mabuti makabetanga lakini hizo inola mwingi wegwa nikwitha twina ngali yitu ya utukia meiyo sindu sio ndasuma Masako onesa ukulia tenye niongamie soko ni hawa kana ngali twetele jume Masako. Itina wa Mutongoi TV kufika mavusini ma sub-county ino ya Kangundo serikali ya sia kana ni manje ya kosa matambia kuikithia kana ni mathisia soko ii na kwailia mawikalo mamwene nthi na umundi tiendati wetekana issue no yothiwa masoko tishu itotha kwaendelewa in isolation kana ni serikali yoka pena role ya community kana andwala me involve kite na soko isu kwitha mai participate kwensure masoko maitu ni metha mema theu unwambe ni kana uthiwu ni tele kwikulia uthiwu humaba uthiwu manana activities ila siende ya masokoni maitu either households, business community, hotels and asiwo ndene ya mwala ma contribute ya tikenda tena mabuti yate dhana mo nikenda yusilikale yuke tukolanilie na indi titono dhesi ya masoko maitu kukindu chambe nikenda tenishwe masoko maitu ni metha mema theu ana biashara meona responsibility with either wina biasala waku ni whether wina plastic bin za ya biasala waku nikenda ithano kiko chumo biasala ni kwaku kiinecha kila bandu checho bandu me centralized nikenda iya wiyo kana wa mina we waku ukatwa kwa skibi sila serikali wa Masako provide ite kila soko na kila street nidikitwe skibi katika municipality wa Tala Kangundo ko mundu akolenia kiko chake pema bandu tono twa kiko kigesa kosa ni maloli na matinga ma serikali aine ne ofisini kwake manager Vincent Luka ni wamakule ingi ekali ama manyekana mavuti ano momatumika kumaza ofisi ya vu kana fertilizer na kwa unundu wa vata kumbanya mate kuvulanya kila kindu kiyetwe vandu vacho the next morning
kila kingi no usio tiketha tiona uwe no manyi kana kiko kicho ndetu kwata ti chonde ti kithuku kiko kimwe ni kirono tumika tabu kana kiketha ki recycled kikatumwa maondo ni yange kwa mfano nitise kana plastic containers ni recyclable nitise kana market garbage makovisi skuma usino ito meketaja tabu mo ndani pito so therefore then you tell ni wale kidoto separate plastics na isi tawa organic waste ile tono tumekata chao tabu kwikanja mafuti kila vandu nundu umwe utonda gutuma tukwatwa ni mawu kana o mathina angi manenange uwe wika ata kwisuvia tamwene nthi Buni Mutisia, Mutongoi TV Kangundo. Nani musiaisia livotisu ya Boniface Mutisia ni kutunenga kukwata utandithia na indi dikwetha nukwenda kutuatia kana kutukwata ithema Mutongoi TV wituma utumani munini kwa ili 391 ile 391 na indi ndi ukulia ni undu mwao ukwenda kuona nthini wa kisese cha Mutongoi TV ni chao ukwenda kuona nthini wa kisese cha Mutongoi TV na indi na utume utumani waku munini nthini wa namba isu ya ili 391 na indi nthini wa Facebook na tukwatie nthini wa Mutongoi TV na nthini wa YouTube wa ndika Mutongoi TV official no kuona maundu ala Mutongoi TV methite maikwete anaindi ndikuya kaitukate utandithia nitusiokethia o mituki. Alo, kaka ingotsa simu da kweka na raka wimbo tsembete muno. Atwikio na mundu akwata mbesa ndesa udhamali nesa ni utinde wukoni wa simu. Ye, mbekene ye mbesa. Na nengeyo kila kevoja uthukula ivoka voka iso mbesa ndesa wibinge wiweka. Nundu ati na muisi atie thina wakwata ni thina simu nuko niwe. Wakwata wewa mbesa iti siya mana iwo ono naligile kia mali. Owa na ni mali ya kuweke yeviti. Hende kitai pumuzi kwenjuka notu ine polio kwa mundu eko londa mundu akwane wadela ndambeisi othemba dia motabisie ndambeiye kanote simu waku nyetu kambeisia siai na kwa ndambeisie kwata skiza tuni ya mali yaku tuma SMS waandikite skiza no yati ise namba 533 noti ile inya mwanza kwa nyanya imwe vaikuma uivuva vaikwisuvana ndu kana metwano ti ukombo ndukendwe na nsika ikalanthi tunenana maana mai rusoi wanengota wi mundume nichawairite kwika wikuya musi mundume ni wairite one wa mwanya onake wa kuthi umwa itina wa kibeti chake cha mwina kusia kila mundu ewasya kila mundu undu wake wenda kwika kana kuweta lakini via ndumwitekelia ona kana metha ama biniwe nundu myei 3 ndizi kana ni witha ubwete no kakwata binaingi nundu thumuone itina wa myei 9 kimutwanoni mundu mukani wailito kumala akathi kwitanithia eweka na nyanya make na endwa nukuthie ni aoyiva ekuli ndwezi ndibala bevibi na bala oti mundu osisya akona o ni moka wa mundu nitawajati nginya kiluke cha tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu sia wiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. Wati ndata museisia mwenda wa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba ni kwate muthana waku wa kwaila na wakwendesa nyi muthana wako wi musiovyu na yu ni na ukethiana na uthoche kilungu nikicha uyane uya pala tusiasema uya meki wathukani tuka mandaka na mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulua mesa muthana wa mina kuthela nundu ndethesi nundu nengete aume education nundu ni wivo
nao ni ukoka na lazima wakwatambeza tumanono tuitumia neza mundu ithi ayanda kwambisya uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalania nandu pe susu wako ithaya musi ute wewe aloni ake wewe mwana ake no wosie loni na kwesa kwikwana yundese loni na andu yikalania na monesa magakusuisya nduka nyini tawa Steven mwa manena okethia na no thoche kilunguni kicha wia ni wia wina kwa Steven mwa va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Nina udhocha ingi musiaisya tutambanie mwengi na mwiso wa vilingi wa mauvo muthanani wa umundi na indi kumanwa namo waki wu ulawi kumbilite kisio cha mjini kuya Kibwezi kauntini ya Makueni yu ekali makisio kiu ni maulasimika kutumia kiwu cha usi wa Kibwezi kwika mawia manyumba ta kuthambia miyo na ngua vala itina matava kiwu kiu na kukitumia misini na indi mwandiki witu Kennedy Mulinge nukutwelesya undu enendi ma Kibwezi mekwitha mayelesya na kwitha kisio cha mjini kila kisokono wa Kibwezi kitethana kiwu cha kuyana ekalima kisio kini mavindo ye usi wa Kibwezi teguva nduva kukwata kiwucho cha kutumia kila muthenya uvathukuni na kawaida ekalia matumia kiwu kifitite vuusini kwa kuthamba kuvua ngua kuthambia meiyo na itina kutafa kimwe cha kunywa umwe wa ekali yana kitesekina waelezekana kiki kitika nundu vaingo kiwu cha kuyana kisio niki na ange maesa ukitava makathi ukitumia numba nundu ni kuwasa la tu manje kwa boya ngwa iba osene kwethe apa emosi ike woke sakwaneka na ne ba sana na town inu makungo kwa boya ba ngoko boya ba osene ni mongela kwasia kana ona kutika kiwuki ni kimatethea muno kiko kicha kutumia kiwusi ni mwisho munene kwa wima wa mwi wa ekali na wethe awondo muthogo sange nondo mwangalo ayo lone ela mondo wako thambesya miyo ba po andu ange mo thambea kwa yolo tugethe anekeko na la kiko chuchoka na kiwo chuka olikela miyoni okethia wendwese lakini kikisa kumwaffect baadaye kati wa familia kindu ki nikitono ma affect nundu aingi mo limo kaba kwika maundu maingi takubwangwa na usi nundu stretch ito almost kilomita ile papa tengianie na inomba ugethi angi meika yuluni angi meoku ithione na no moto meaki uchona kunywa kiuchu nikitono affect health yo na kumaete mo wau ni maasia kana amwe maekali na muno ciana ni kwatire mo makiwu nundu okutumia kiwu kikiko no nete ki affected ciana mbinge no nete ciana igwatire mo ama typhoid na mo wangi obue matona kumano na kiwu keba ona kiwu keba oseni dinena na mutaalamu wa mundu ma wima wa mwi ni waelesya kana kiko kiti kisio na ni utuma ekalia makoto ni mawuo ma kiwu na hakulia kithani vatoneka enenthi ya matofai kiwu makatumia misini na kila cha unywa maithe ukasiani kana kwisiania na mawuo ma kiwu kikiko kiwu cha contaminated ni kwithaa na mawuo ta typhoid amoebiasis na dysentery isu na cholera no sisauka isu ni disadvantage ya kucontaminate kiwu omwende na utumia kuno sio kambo the ucha kiwu witwikane wakitumia kiwu chukitha cha mino purify no mpaka uboil kibike 100 degrees nikenda wabino boil withia nikenda utumie cha unywa na wakathia serikali ya kaunti ya Makueni kwa itambiele no si ya kwambisha kwa yoski valando makatavela kiwu na akulia sia kangwe mbinga ingi tayari on site be kidima kinenzi weke vya kibana kioski chao dispense kiwu na ningukulia government ende na kuongela kioski sia kiwu lakini weza ida ni free ta yuta kicha kibana nundu kioski no kioski kioza kitaki kinenga ni kiumana ona baingwa aje utinda muiba mpesa kwa no sio mongelange kioski kiwu ni thayo indi chatumika na ini mwisho munene kwa wima wa mwi wa enenthi Kennedy Mulinge Mutongoi TV kaunti ya Makueni
Tanzia imwe ya useuvya miana ya mawia na kukilia mundu wa muika. Yu amuika mwingi kauntini ya Kitui ni makulwa malike ikundini siasako nikenda mokilie mathayu mo ukulio uu waumwa ni Minista Muviani wa Muvai kauntini ya Kitui Mwandu Elena Ken oingi ni wakulia amuika mevetangane na ndawa sia umila. Lina Musangi na livoti isu. Amuika kuma kauntini ya Kitui ni makana nona kutanyuka mira kana ilama mita meguka. Ukani uwo mwani Minista Muviani wa Muvai mathau na sitheo kauntini ino Helena Ken. Nikiwa hapa nataka kuongea na vijana wetu juu ya kitu inaitwa muguka. Matawi kutafuna. And we are destroy the next generation. There is one thing you have to understand. Kitu napaswa nikuambie kijana ni kwamba muguka haitakusaidia. Onana na amuika ile tambukite kisioni kia ngungani mwingia yelo Elena ni wa matabia muika ama kwatane na moso vikundi la matonye kuthauka mathau na sindu ingini kana meke kuikalamana. Akwase kana kuikalamana nikuo kuchangite kutanyuka mira ino ila ichangia kwa nangamio muno munonga likone ya usiai. Like now where we are, we want a new county inaitwa Mwingi. But you cannot get a county without a population. And the young men who are supposed to be reproducing, we are chewing muguka, and muguka is destroying our reproduction organs. Oingine wa matabia matumie serikali ya mitiuko nesa kwesela mivea ni kivathukanio ni kanama vikie kutetheka. Minista ono amalilikane kanama wenzino ito ni maiti ya mwokwau maile kuamuka na kumanza undu matonya kutetheka kwesela serikali ni wa kaunti isu. Tusingoje kila wakati tunasema tupewe white collar jobs aziko. So what do we do? Look for us something to do. Let us have vikundi, register our vikundi, come to our agriculture department. They will help you to do the meander irrigation. We have all those things. You can be trained on how to work, how to do beekeeping. Kumoto ni wangungani mwingia yelo, ngo ripoti ya Mutongoi TV, ni Lina Musangi. Musumbi wa nthi ya Tanzania Samia Suluhu Hassan novikie va Kenya umundi kioko. Musumbi Suluhu eva Kenya kwa midana ili vala utwaisie unenanya na munyanya wake wa Kenya Musumbi Uhuru Kenyatta. Ino niyo ndambuka yambe yake kuma oselela utongoi itina wa kikuu chake Dr. John Pombe Magufuli. Nendi tuyo wi muthena munene kwamba ya mukamba itina wakameme kama visa ka kikamba
Mutongoi TV kuvingwa musini wa Masaku nthini wa chathi kiu nikithiwe na aini menguma ilembetani ya Ukamba. Matongoewe ni Wilberforce Musyoka ula uvikie na avo ya Kiseseki na nundu wa mashambik mambathi cia Mbenga Kativoi Maima na Katombi nimethiwe masungithia asiai cia maitu. Kiseseki nikiyumbanitie kumanithia kusomethia ovamwe na kuutanithia kwanzia ila yailite kwa kithiomo cha Kikamba. Mutongoi TV twivatanaku. Wanuthoka wana utanu isiawa ya kameme kama visa kama Mutongoi TV ndina na kivathukanio na isiawa ya kana kamondo utanu muyo na kusunga kameme kama visa kala kaneteleto kwa mwikio ne akamba kumanenga mumo methi wangu ambao itathingithika na kumaete cheni mathayo nimo nikana vingu yu muthanyani wa iyo na kaete utanu munene utekithimo kwaku we musiaisya Ambagane vigize ni nyengone mazu Aiko na solo ni vingithe no lemino na nondo mumo wanga ino vingu wa miomo itavinguka mwini wenguma ukambani wambathi cia kutaya na kumukumia muyei Wilberforce Musyoka atandika kithaitho kite maila twavoya na tueta ngai twambiye nake na yene cia watho wake wa kututwikithia mutwe na timu ithe wikite monene thayuni wakwa hekangu kathi wikite monene thayuni wakwa kangu kumie jaona ungita ku Yesu ni asapa ikindu chambi abatengai no kiende mundu akonai taweanisye ngai lakini paikindu chambi abatengai na nicho tukie bandone ba tino kanundu wa masietwa imathela lakini ngai alikatha yone wa mundu there will be always be a change na indi nundu musese twithatu kuita ngone tuyambe ise kisesekini tuesekana ni wendete kusunga na ni wendete kutana twakwetea mwana akulu Katombi yani ngone lovers mwanosu aka Bazu kana pewa akutondomese kilume na makina make makutomba ila na thenga niwe mana kana ni mbesa ndo nasia pewa kila mundo wakidomilwa naligamba magainigwa mamitambazu naligamba magainigwa mamitambazu nayo mitoto nayo nigwa ya mitango nayo mitoto nayo nigwa ya mitango namo achomi namo nigwa mamitakasha namo achomi namo nigwa mamitakasha pewa waita ndo magino pewa waita ndo magino pewa ila na choma niwe mama kana nige ndo nasia washa kila mundo wakino choma ila na choma niwe mama kana nige ndo nasia washa kila mundo wakino choma uyona tachathela mutonyi wa Maima akina stage na mitindo yake ya kusamangite au nengelelia muyo wa wathi umanyingitano kwa vandu ikambata mundu na indi ikinya we Egodinda weyazia wenda tusiogiane siakunenanise wipane nogesa dageka noesi yegabanga otabia sanzo nengi kwa kwando kajina Egodinda weyazia wenda tusiogiane siakunenanise wipane nogesa dageka noesi yegabanga otabia sanzo nengi kwa kwando kajina ni saa cia vilingi wa mauvo kwa ila yambe nthini wa mavuku ma ulilikani Ukamba vilingi wa mauvo maugo matema kweke yangaliko ona yeva mathiane na mavivithie wavuvwa imwe kwa imwe kuma va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba mauvo kuma kona cionthe twambia na elembeta itu ya Ukamba vala tuyoveta kavyo ukuli kwikithekana ni twakwetie mauvo undu vailite nake governor wa county yinguma ya Makueni Professor Kivutha Kibwana akwatiania na itu imwe kwa imwe kuma county ya Makueni nthini wa unenania wambe va Mutongoi TV mawali kumanzebe kana climate change or coordinate na environment ito kwa kula ni nikitimi chao
mathina ayu mokite ukesa kwithia ona andu ila miti malia matemanga matemamaka makuithanga thi thitambi ya kuthuka na indi uyo anatave kukoma gitaa ya tondomwa andu onthe maungama ukamba uonthe wasunga Ben Mbadha kativu imwene na makinya make makuvulania ndolo na sukali yani ngati sukalini makwata nzeve ya luma wasiani wake wa keli kana volume 2 kwa kithungu ako na ngita na makanyo onthe ukambani maina ni manzala mwelu umundi kwina ndanzi nene ya ja umemani umundi kwina ndanzi nene ya ja umemani na nengo dio songa nono ameasine sawa na nengo dio songa nono ameasine sawa kativo ya ina kweli mamindi za ugoma kativo ya ina kweli mamindi za ugoma wego motivo kwa mwelo aiko minanawa wego motivo kwa mwelo aiko minanawa aiko minanawa aiko minanawa aiko minanawa Lusunge utokia kana moto ndani yako Lusunge utokia kana kichimbani chako Obyuli jongono yokilia makone lomwelo Obyuli jongono yokilia makone lomwelo Otanda malie mau mwelo sichailine mazala Otanda malie mau mwelo sichailine mazala Ogano yokana vinoka muongoni wango Ogano yokana vinoka muongoni wango na indi kila kinaoneka hata uneni wa mana utena meko weke wa meko uwe inaneza katombe inaneza maima inaneza thina wendimo kwa ila yambe ukambani mavuku maandikwa na matumbwa muli historia ikanenga na wakuma usia umwe kuthiula ungi aini atatu anene maukamba ala moneka hata matiani ambisuni imwa moka vamwe na kunena na wasia umwe tikuna wathi umu one song anejua kila mundu bano kuna stage kwa sisia kativui katombi na maima metikilana na makona wathi umwe ila yumwe nthini wa kisese kimwe kwamba imwe ya mukamba Mwendwa Maria nomandie sivitale Nithinga mwone na vindo kiata na mauga Mwendwa Maria nomandie sivitale Nithinga mwone na vindo kiata na mauga Mwendwa Maria wakwa Maria wakwata mama niswane yangonza mbinu Mwendwa Maria wakwa Maria wakwata mama niswane yangonza mbinu na uwo ndo tuikita nikenda uaniwe ula waneniwe kuma kiseseni kiki yambia na kanyo wa mukamba uyasia Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba Steven Mwema Vilingi wa Mavo va Mutongoi TV naende musaisia ni kwacheni wavikia na kwiyonea undu maundu meilie naende onetha nduna vikia na ukwata ivuso ya kwilwela wiyo nundu wato ni kwacheni wavikia na umana undu tuvikie na ukwata kana ka Mutongoi TV naende ti utungia muveani kwithwa we musiaisia no vikie na uketikila kana ka Mutongoi TV na wakakwata na wendo na waketikila naende ma Mutongoi TV timu ya tivo tumunenge mawendi mango senu naende teidi ndini wa masoko maitu nitukwata livoti kuma sokoni situ vala atandithia alama thoasya mboka na matunda sokoni watala kuyaka ngundo ni maasya tamakwatite ukuno munene kumanwa na utheu wa athoi yumeasya sindu syo tasithitwe si anangika ivindani ila mekwitha masokoni nundu wa kwa athoi naende mwandiki witu wa mauvo Boniface Mutisya nukomanie namo na mamwelesea kitumi cha viasala wo kuthea
utandithia nundu umwe wa mawia ala mavata matethesia mwene nthi kukwata okendu na kuete chawia mesani yu atandithia sokoni watala na muno ala mathoasia matunda na mboka ni mandite kukwata wasio munene kumanwa na kukwama kwa sindu sio na kufikia kuthuka na indi kwikwa itheka nitha sokoni atala na ndesa malu na karoti biashara yena vina muno nundu na mbesa kuiye otukweta masabu makwangaika nundu kila twamino kwata uya tuike yota kimbaka uya ukambia kuendea na kwa oile tena thina mwingi tikulia serikali yo selele mabata maitu nundu na baikindu wana biashara maendesie ni undu ula uwente kumekia kiuyo nundu mevika sokoni kuthosia inti athoi maikufika nesa na soko atala ya thukie kuma kwekiwa mini corona kuma yoka matho ai mathukia nundu anzia kubingwa na matho ai mathukia nundu kui andu moka autuya twetelo au tutezi bala meuma nundu corona yikwa na twina thina mwingi wa makastoma ona kutwika sindu imwe ta makovisi methoa kuma kundu kwa sai yume lasimika kuthesia mathoa nongi maikathukie mokoni mo ateo ii nonzia imwe ya kuongela wasio nundu miuntani mboka sithoa kwa mathoa meyulu kwa yu ane ta 30 40 na 50 nombe de ithoa itatu no mena vina yu and kazi mama yo bigela neza nondo makovisi ni mabandu mondane ko ye no and customer na so ina mbesa yaweze kwena kalona nako vijana umazana lo na saa ingendunya kena ngop kwao yuni unyana loko ugo kwena ba weka banga banini yu atandithi aani mekule serikali ilikile katina kusisia undu matonya kwika kuolanga ngalama ila sivo sia utandithia na kuyania mbesa sia mivuko iyo ni thaba sokoni watala ngithosia matunda na twithitwe ne binda yumu nundu wa corona kuina mbesa Kenya ndina mbesa na itwiwa twithina muno maisha ni matwikie momo kilangaliko kuri bo ya serikali twetha be undu twika nongi tunenge wena mbesa cia kwiboost tibusi mawia maitu ni kana teke uthina matunda ni mane maseo ni tumbita sindu nine nzio lakini ina thoi andu maina mbesa kuina mbesa kwa kuma sokoni watala kangundo nitawa Boni Mutisia. Tanzia imwe ya kwailia uiti wa andu aima na ciana yu vengi wa KCB wingwatanio na Jubilee Health ni wambisia walanyo wa uiti kwa ciana na andu ala aku walanyo huu watongwewa ni munene wa vengi wa KCB Agrey Mulubi na ofisa munene wa Jubilee Insurance Dr. Patrick Gitonga. The folder. Let's clap for them. A lot of research, a lot of analysis on customer feedback has really gone into this for us to be really able to understand where exactly the customer is feeling pain in terms of coverage for their healthcare. And as Agri has said, this is just the beginning of an even longer journey. Customers' needs evolve. We've started with 2 segments for now. We still have more segments that would need to be covered, that where people are still feeling they have health issues. I doubt if there's anybody who will feel left out as long as you pay. And what are the premiums? The details we can share separately. But we have from the banking, and this is the rich legacy that we bring together. We give you at least 4 options to pay for your premiums, knowing that there's a lump sum payment requirement upfront. Nani musiaisia nina utungia muveanu ndo kutambanya naitu ndini wa vilingi wa mauvo muthanani wa umundi na indi ndi utungia muvea na ndikuya ndukamba kuma ndini wa kisese cha Mutongoi TV nikwithwa tivo tukumbanisye maundu maseo mena lukwata na indi itina wa vilingi wa mauvo nitukwata kilungu cha tunenanie tenake mwitwe ya Jacqueline na indi tukomane saa 3 ciavika ni munenge vilingi wa mauvo wa wiyo masito makwa nitawa Veronica Siombua tiwa Inesa.
every mom, you want the best for your child. Happy birthday. You feed her mind and nurture her body. And you understand there are times you have to let her pick herself up when she falls. You make sure she knows the joy of sharing happy moments with family. And when everything comes together, you above all others will share the taste of success